ama enra ye kasa ye ne bedru point bia wo cheche kwani amofa so efa moja erikom camp na ma me hunu ni ama mienu ebi ka wo de ba so major 2 places no true accident and a hospitals me pa choi yanhwe sisi obetimi akọ Facebook no like me page no otimi ahwe video so live ho Nana Yausafo, you search for Nana Yausafo na one like me page on Facebook ave montro website mam na me announcement na man for zuntimi hwe ho nom na bibia zuntimi nkonkan. This is Vision 1 FM 93.5 megahertz. Mama me mo akwaba ya eja okay yanhwe enra ibedru point o chere baby accident baby mo cause accident na mo di 207 that time no and a cause accident pa afa Yamra hospital ne so de ne so kwan be na mo fa so agi amanfo kra edema Lucifer hospitals medase hospital no enam say na me ya adwuma wo ho nti do obia now o your nurse okay hospital yeah obeso bebo okay obia obewura hospital ho bia no me hu say nipa we ofri nyame ana say nipa we oni nyame ebi kra ho no mo obewo kra na moti abansere danasen enti no agi so yi saa nneoma ne nyina ansawawo ti saa ne panti sei unya na wonya no ena ebe sideri wo hu say nipa we ofri nyame nipa we ofri nyame aya ne ne wone ho eya hyense de ahodo bebre ebi ho no na star ebo ne minimum wa ha ebi ho ne de no eye star ne yemienu ebi de nso de eye kese pa te se de hunters de ko anajo ha no kese pa na ebo ne ha aha enti se wo hu saa na wo hu se saa nipa we ofri nyame ashada abo ne ho ban in a special way me pacho ai and your mo amunye nyame ma ne de omo nam ho free omo so ma chance de dey obi ohokra hu na hu se owosum pa obi onya nyame ba de wo se suma dware no ebi kra ho ma nyame bofo ndi na chi ebi o a niama basa tituru omo num wi num ne sa cocaine ne omo nsa mo ya niama basa no sankrofo hu omo a na we hu se esum pa na omo wo mu nti we otomoto sukra na wutimi koso na wenya moja ne mpacho ai anti muku nipa na apart from moja na amofa no die biem na amofa wo ne ho apart from moja ne de say ni so no ko hell nti no ekọ hell sa na wo ya sa ne ma no e ma wunya abasobode ye promotive ye bo abaso e de bo abaso 0.5 wunya sika afi nso level ana wo no ema power ne ye more okay and occult group nangasa no levels ne say occult groups ne the levels ne ye 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mpacha and who koko drew say me pacha me do 8 mpacha wow the 8 hierarchy and level 1 no any initiative me pacha why we are dying na obedu level 2 level 2 no that time no na cars nya accident na minya saa moja ne saa nneema no and afa nso ye hwɛ the content of souls ya ubenya within a year or 2 years akra dodo a obetimi atwe won de ababro sam camp no yes please and na mo hwɛ so de boni panabaso me pa cho ai into we asa na ye bo abaso na afa wakɔ the second hierarchy eno no udu hono ma woni mpanimfo a omo that section na edidi woni omo na enante unya respect ujidin ujidin wo Ghana at least baby a wo bia no obi a respect unya the essence unya by the moment ya obaya wa adwen say wo sesa akonyame asoye na afa nim guase no and you was level bia wo bia no wo ye wa adwen say wonya adwen sachira na bonsam de nim guase ato so me pa chawa until the time we do the 9th level and so what the mark of the beast and you to me mark no mpacho there went me anje and the enonement me anje na requirement na no mo hwehwe wo me ho no menya bi
echo by me nya ni nyina na menya asa case no and you shempa nipa wo ku won no mo ye be say oh and dey mentimi nkai because now what ultimi akum nipa 175 o mo nyina wo ku won anasa wo chi won kra ba camp okeke oh ebi o ha said ayesi mark no ebi o ho no ma no wo hwe ne rate aka na ebi abe 5 years 6 years to die ebi o ho no we nya cirrhosis of liver bia sankrofo no aka ne kakra ebi ma wadu death stage nti no edu ho sa na yenya na ano de wo be ku no bai yen okọ group na nti say beifo nom na omo say amanfo na still nko Christopher bre no wo target na say ubenya soul no because woman it na asase so for be bomb empire man na repent obi be sakra so wo target na say wunya soul na wo de ama no okuno mpacho nti occult no mono adwuma mo di no sections after getting the soul no okunipa na free wiase mpacho sections ni bebre wo baby ana obi ade eno na wotwe bia no ukum nipa 175 mpacho through accident ebia through baby am ye adwuma se bia me emergency ward accident no baby ho no ma the time crowns so be by wo hwe the way on ni nyankopon afa na wotimi bono pane na wawu ye niam bebre hospital na wo ye mo adwuma no o bono pane huhu mu anase hunamani physical word say ni pan na spirit no ne kra na de already no it belongs to Satan nti wa mark na wia e den na o twen bio that's how jane kwan aha nti hospital wuru mu a for section be na mo hwekra no de ko emergency ho blood bank ho OPD ho theater room ho basically no baby a yetimi tanya ni papa emergency ene sa theaters no ne yetiminya amanfo o sabia no nyankopon je na yedotu OPD yenye bibadi yenya na match to say emergencies enti omo de no mo yade da fura koso ma ba emergency no na mo so ma target you me pa cho eno kwa be na mo fa so yi omo free ho say wo ne me di nko wo say kwa men so na me free ye fa level 1 ba level 2 wo ba level 2 a unya wo hwa me nsem a wo be hu say mark bi wo me nsem enti unya power no time aye bomb empire ma wase o me hu nsem aye kokko aha sa wo hu ya me hu nsem aye kokko aha that was the power unya wo level 2 no enti no unya sa power na me kire so from pom me say o me such sense o here na nsem nyina ha se ni nyina no aye kokko aha say unya nyame ni panka that time na me kum really yes it's true senya dia nyame aboamo na mudi ne kura me ka kire anope kura me ka kire bra hakman se nyame enka mo ho a mo boa me efri tibia bi ma anka that time no na me nsem ayesa me to yanka on sorry bi I see because the word power is in nyina no abegina unse yenya it dwells in you Christopher ye bompa nyame tie o ya de mmobo se nipa bi ko je drone ade so mo de yi adwuma mo de yi I am telling you until so wo ka kire me nei na me ntiase but the one me ye bompa hu as won sane nyina ye ko won sane mfimfia sei no ho nyina ye ko but me no me bompa ya na me fresi wa na ma cover me with the blood of Jesus okay that was one thing na me they bomb me ho ban and your Christo ni bia make sure say Yesu moja ne die o de atowa boden wo yade o wo tiapo wo ntiapo ye wonam bia no cover yourself with the blood of Jesus. I am telling you we are human kasa mama yanto so enti that place is no so ka ho na yetimi nya souls no more na maternity ward no once ya obenyem no ogina life and death obi bia onyem bia wotie ejina wo ni nkwankwanta enti ehon so yetimi nya pa asana bebe no so se me fansa me de me ba ana me gire me kunu me madamfo me wo fa se madam obi a me sia no
me na kwa do emergency department some your Christo ni ade na wo se me yema nipa no at that particular moment. Oh say obi bi obetie me bia na me say wunya ade obi wura ho a na ya sign wo say gina abonten e pa chawai na ye na yo sometimes cry am won that patient na ho I just say what na bonten nti wo de wo yere wo de wo ba wo de wo abusuani bi akọ hospital emergency ana we ya wo bom pempen ni nyina no na wo bom pai wo utirim okay nyina na wo em say wo me quotations Bible no baby any ho menim em say Jesus by Matthew sempa no kire bibi say meya nya te say Pharisee fo na omo gina corners bom pai omo pese obia eti omone no wo bom pai a wo bo wo tim said ya wo pese we jo wo soro hu kokoa mu no wonam nyina na wo bom that is why wo te ho no ma wo bom pai no hu say you are praying na wo bom pai na wo bo sometimes it take effect my experience no award gym it take effect obi o de na yira ba obewo sani oba no kra oda omom pai oba no kra no wafani kunechi akobosom so ananam ndro so akọ pray for me ni sani ma nti onu kra no obewo no kra yetimi nya no bai through ni kunum pai bo na ebi obi one ne bai pai bo no na etimi 93. And it's a nipa na bomb fire. There na wo eye manipa na that particular moment no or emergency room no. Oh, utimi hu say dia wo be set bia na nsi. Te say dia me ka say me wo bi wo me nsai. We na ehye me na ekọ. Aha ring na show no. Ekọ. Wow. Intenu anso na metimi dia agyewa wo. But wo set bibia to ma me no so a na age na say ntu pia bonten na obehwe obisa se na busuafo we ma omo kiro se na busuani ni a ade ba akon de be hye nipa ne nse owo the 70 mark of God no obi nyame a start hye ne mansi wo se nipa ne obi a wontem tekra nyame a hyase hye ne man nso pepa choa enti wona nyame a hye won so no muntimi men won pepa choa debe wow mempa ne se obi a wotemi bia o ye Kristo ni bia nyame be hye ne nso. In the mighty name of Jesus, obi a wotie me bia ebe botre ni abrabo na nyame asenso de no ebi etimi abari ni padua mu na ba bia wonam bia no wotimi ari dance die ade ama obonfo no hu a prayer obe raise no etimi ayi adwuma mama yento aso ebi nso ho a nyame ahye ne nso all right wa man nsa so afa Yesu Kristo se na genkwa wa man nsa so aye bibia but onhu effect ya ewo sand I don't know the reason why o man so ohunti ofimu no sa ko boni nim ofimu anu ho kire kakra bi aho kire because menka say this year mamifa we ntwom this year Lucifer ne target so discover tonipa sika money or discover dey or the bet tonipa nipa kra nipa or the bet discover tonipa souls how you ho kire kakra bi a obi lidi ukakra na afi na obi okra wona ma me mpai bon so asofo ne omo amutie me ebinya yankopon dum no munya se ni na ye wo no ebi o se o star ni bi bata fedi ebi mo star na dum kakanga na ekọ ade ne be mo osofo na se onyame ni pa bi star dum ebi o ye sofo no ye no first no de nyame asem odi ne kre onyansa nkyere ni ntamanfo mba na asori nkrofo onya kwankyere ne saa nioma no ntamanfo mma but the moment ya obekwa ko power menim sofu bia memmo ne din die by ye initiating na me wo hobby ayo osofo Ghana ha onkran ha na ono ne initiation no omoka chense opemfo onsie nenim no wa asori danim oh yes example na ekitue be example na memayo onya on say asofo ni bi ho mo nam kra na bodyguards di wo machi to nya sa opemfo no that time no night ye ko hu ye na woman ne patcho so misramo yesie ne ne mo no e wa asoro dem a e jo be kono nkofo bubuhwe oyansa nkyere ne obeka so ofri nyame na wadi nachi oho we know say sankrofo ni nyina no they are part of us mark bia wo me hu bia me
as you know mark ni bi wo me ho baby m so wo you do stage ba memo yi mark ni nyina mark se wo ho nya memo yi a kire matiefo me pa cho yo che bedru no so me sin command ye nyansa ase o na what twi na me de yes our story we ten de bebre asofo ne de bebre nti the moment obe starting kakanka kranko obenya gidi se wo de nyame asame efom o nyame emwa no ne saa nuama no ebedum pempensu bi no na wa pada because of money wanya saa onye scan fa hwe ne fie onye scan da ekon dishin kai mu onye ska nti no esese of force no nya kwan bi obefa so obeforce we nya na esese of force nya nti eba saa na ya twon akọ eno nso ya another so wini no enti na ye fra wo mpanyimfo ne ye fra wo aban mu se kire saa sofo na wosi opemfo na so rufia obetimi a kire oh mpacho masasa efini eme bebre ho enti no edu empempensu bia na edimbo because bebre Ghana had ye menka say asofo no ma start ebim so agidin pa bebre na as I'm talking bebre na etie me because niema bebre na mo ma ne fi me mu ne nyame bambo na e wo mesu ni nti no mo nya kwan attack me ebi a physical no be start attack me I don't know but sese no bambo ne ye kese wo me ho nti no e ma niema bi oho no ma ase ene wo kan se menim kra ba ba enti eno so ya another party timimi ni souls no ebi Emma Lucifer enti se Christiani na se bia we are Christiani na se nyankopon asem no wo mfa anya adwuma enti sometimes ya na me ka se ade enti na a Christopher bebre o hono ma mo fra mo ho se mo ye Christopher nso mo bo empire mo nkotu Bible no ebi ho bo empire kra no onka se bia nyame wa asem se anase bia ugina sa asem we su na wo bo empire no ansa wo bo empire no wa bo ne tra but ye no a ye di menka se ekodi Lucifer chi no we quote yeah Bible no from A to Z ni na we quote etimi quote to a extent say untimi ya ho hwe aha 93.5 interno so yeah another part ya yedinya so no okay yan call level 300 we say off level 100 what about level 200 yan call level 300 me call level 3 no and no me dey just 6 months na call I be me dey 4 years 3 years 2 years 6 months and I me dey do ho na I don't know kwa me fa so do ho no madam for no so boa me that time no Ghana okay madam for na o now in lesson training no or do or my initiative no pacha not ajenga no enti and way okwa Chicago I see odasuum ono ntimi nsesa or the mark of the beast you know really onya a crowns or introduce me akum hey anyway no so no secret me hu dia menka nti okunu anase o ma anase o ma me kra ben wa that person will not know say this is the situation you are in because secret thing wo Ghana anase mark of the beast na we hefa down him wo gia eda wo wabeti wonsa say wo right hand nti wo timi hu say marks bi eda me hu bi awo me right according to Oka Revelation 20 awo I'm referring everybody say adenti na mo read the prophecy the end times de bia na asofo no nyame be mo akọ abrochire nyamba ya visa amount for we bra me mompae na mo focus on say bia obeifo bi na ye obosun bi na ye o ye refi Christians be refi say eweyem re na ye womi that is why I made some statistics in my say this is what is happening when na ye gina so how many times no Christiani obo mpae ukotu nyame how many times and na obo mpae because Jesus train kwan ye be fa so abom pae ebi asanya Holy Ghost bi ana wo cast demons bi na wo be bo wonsem ana so be ye a ebi a wo be bo wonsem papa say bi a wo ye ya
o papa kra sabi wa wo asase suka wo kɔ no akobisa na de obɛbɔ won nsɛm agu no so no ɛyɛ humble prayer ebu nkotodwe no wa panic oh ebi a me papa me hia we into wo hwɛ kwan Jesus be church bisa awurade ade bi emfa ho brase misa me pa cho ai okay ɛna wo kan Proverbs 6:16 a ɛkyerɛ yɛ nneɛma nson awurade Nyankopɔn ochi ɛnyɛ Jesus o Onyankopɔn no ochi na ɛyɛ ɔno ne kra echi wade so wo kan Proverbs 6:16 ɛwɔ hɔ ɔho ba ko yɛ den ba ko sɛ ɛnan a etu mreka ɛnan a ɛhare etu mreka kɔbɔnim eni a ɛtra ɛnton obi omuade FM ɛna obi asesia na otu mreka kɔyɛ bɔne mpachawai obi a nani tra nani nto omuade ɛna nsa ɛka mogya edibem ɛnsa ɛka mogya edibem egu mogya edibem ne yɛde yɛn mogya edibem ne innocent blood kyese why akwada okay akwada say me fa akwada anya example say akwada innocent o nim hwe na wetimi say wo pesika drone na wawo no wadrom nyame otesoro ohwe oh ɛna obi o ha wanyi na adwe mu fa okwa afuom akwakyene na watwa ne ti because of money sanyo mani nyina ɛna the last one kra ochi kra ye obi ohye enuanom tekrema mugya okoka ha na wabeka there be all the confusion or such a confusion ewe enuanom namfo mu adwuma mu there be all such a confusion me pese etiefo tie mi se ewom se Jesus be kan se oyenokwanfo ne tin ni se upe mu kan wo bone a ode be chew no bete wo ho afidie ntene nyina ho ewo ho ba se Nyankopon be kan se we ne me kra echiwade o se de onim papa na wanye no bone ema no you continue to lie who continue yes ani ma bia wudi ntro na ko sra bone fa free na o sa di ntro Nyankopon on fa nchewo intina me de sa statistics ni ma wono ehwo na ye base baby ana me won ehwo na ye base into we say o makosere bone fa cha nyame de ache me intino no asa akom akwa wasan akwa ayo unu so obi yiri nie na wo fa no de bia no akofa unu so obi kunu de bia no akofa why on say preko ye dware wa na wasan akotomu a ebejinsem don de bon say o mark na efedi na ekosa asanso dia nyame dia ma na ayira na so ba ebu nsam dia pacho nje munya onya betom ofudie nim dia na se mu ku no aha wunya tomu a ye ma grace period bi o ha ye hwese bi a obetimi anya another soul aka ye ho ana wunya dia fa wanya ana ma finishing through a accident and yare nipa bebre as I'm talking to ebi more diabetes ebi more prostate cancers no omo fa ema omo wo yore nso no omo bo adwaman no ma to say ade na ma yes please nti ye to ma usa na prostate ye nya de a obenya kidney failure wo fefe ndro ni sa da kro obenya kidney failure ene no a na se woko pacho enti bronya bradru a yade abai na ya mo to de ma manfo oh Christmas dear yare nshada nim yare wo mbata nshada anye too much ene Easter na to say accident no mo ne omo a from January to December omo a yenya omo say bia omo ye agent to Lucifer mbetwe Accra titu sorry omo emfa nyame asem engina so embezi on en sakra manfo abrabo ne de bia faska we bra e be yo say kofa pure water bra e be yo say sa ti we believe once you do akoma ne be believe on say e bia say you know na fe yensa etimi aka wow ochina nyame aduma Thursday me boa me pacho ai ochina be hyem komotwetwe na sentem ochina me kyem yinu nti me tena se be 9:15 na ne ahyem komotwetwe na se ne awuramu atu be 10:30 ne de asi ansana ye de eye Ghana be yempemugya enso timi e de atoa so this is Vision 1 FM 93.5 mame metie for mmra sanse mi mo baby a edim komo no aba bedrum be say yesua de enti mefa ne nkakra no so atime nya adesua enso ewom ene wo se me de obi ko hospital a wo asudie so Kristo ni 93.5 ese besebe so ano na bompa ye
wo bo mpa ye so ya quote scriptures no quote nyame asem nkasa keke ti se de wakobo som so hyɛ ne so